Tuzi kumva. Ndi kwamira hano nyine. Ngenda amafaranga. Basi bikaguse. Zuyandire. Oya nabirenze. Icari bose. Ayigabira yiswe umukunda. Sibyo? Urabona nyine so yanzu nakubwiye ko ndi kubaka. Ngubu nyigize kurinda hafi kuyisoza. Iminsi mike idatinze nyine. Sibyo? Yego. Babyemera. Bakora bisikaro umunda gusa. Sibyo? Naho guhagarara umuri bubi ngo maso nakakura. Ndemura. Kandi ngabana bo bari kuza bari kuyi. Ugushaka kumwe ngumwe. Ihai. Ugushaka kwimuno. You can speak in English? Okay. Can you speak in English? English? Yeah. I am coming from the Uganda. My name is the Junior Edric. So I'm here to visit the Rwanda. So this house is a beautiful. It's the best. And this the portrait is the best. Yeah. Hey! Habita free money. Mzee witu muhungu. Nsuza bari habita. Mu baby wawe. Yino ubwo nyine nanjye kubareba. Yino mu free money mani. Abeze nawe dore imitsi baye myinshi. Imitsi baye myinshi. Umunsi wari wamaye dore harenzeho umwe nyine ndi kujuma ibiceri byanjye. Umunsi umeze utenyine. Ni ibiceri byanjye. Bike kujya wigira buriya. Bireka kirakende burakeri cyamvunye mu biceri byanjye mani. Ibiceri byawe nari nakubwiye ko nzobe bwoko kangahe. Wari wambwiye kwa gatanu kandi turi cyumweru. None gatanu use kwa gatanu subizi ko imvura yaguye birangira tudakoze. Bitubwiye se. Yebye nago wabinzanaho rero. Wari ugira po mani. Yose amafaranga. Gurisha kuri zanzu nari ndi kumvura ukubwira uyu mukobwa ngo ngenza ngo nzamwubakire nzu ngo nzakujyana. As every day I like to listen the social media. The somebody like to say that the Rwanda is the best. So I'm new for this. Can you not speak English? So listen to me. Why do you take me like this? You tell me go there. What's happening here? Zenzu sirata bibari kubeshya. Are. Zengi byo sinzano yabikunda. Mvuga kuri agatinde kapfuye nabi. Ndemutindisha. Iyi myenda se ni yawe? None tabiyanjye ni yandi. Are toto. Besha abagenzi rero. Ubesha abagenzi. Tangiye kurengera. Nuko kano gahungu nakabwa. Tangiye kurengera. Akangaka. Ati bibara kubeshya. Reba ibihumbi bitatu byanjye bimaze ukwezi. Yose ari nge nawe ninde Aka nakabwa nuko kabona kari kugenda. Mvanye urukunzi bishaka amafaranga ganjye se. Wowe ujye wishurureka kugira uzurashonza ubugambo. Cyaki gahungu nakabwa. Neba reka amafaranga ganjye iminsi gamaze. Arikende nayi navundikisha navunditse ngatanga cyamba bakankana. Kanze ngubwire sibyo. Umbwire iki? Ibi bintu rukunkura abaye ari wowe byagenda bite. Abaye ari nge ndishuraga. Nge hari deni nkurimo. Abantu bishyuza cyane. Hari deni nkurimo. Abantu bishyuza cyane. Yewe nari nakuguza. Nari naza ngo firi ngo amafaranga ngewe. Wamwishyura. Si, ngonyishura. Buri nyine ikibazo ubona. Mbese izo nzu wambwira ngo uzubaka uzazubaka n'amafaranga. Umva nyine amafaranga ari kuri konti ntabwo akakanya konti yewe we. Nakwereke na phone singa hano yicaye ngo nakwereke na simukadi. Nakwereke na simukadi. Ujyahira tumva kano gahungu nakabwa nakadegera. Nje ntabwo njya nkubeshya bibi serious ntabwo njya ndakubesha ni. Nyine urabona uyu nguyu ibyo avuga nyine udufaranga yamaye ngaho nakwe udufaranga n'utwe tumuheye ngo natuzane ngo nditonze wabene umukobwa navuze tuzane yatuvana hehe umva nyine amafaranga yenza yaguheje uza ejo bitabwitwe ejo
amafaranga yawe nzayaguhisha. Wewe utabona natuza ukagira ngo ngiye wandeza. None ushaka iki? Wavuga muri make. Okay. Let me ask you again. Let me ask you again. Vuga mu Kinyarwanda mwana. Urukunuka? Ngofaka? No. I told you that. Ngofaka mu rugo? No. Ukunuka? No. What? Ubisubiyamo ngofaka? Okay, please. Please excuse me, madam. Oya please iri mu nzu kandi nta wajya no so wajya gucangiga wajya twari ibintu gake. Mani kinye mani. Umva nyine je nagwaye umunsi wejo sibyo basi nurenga basi sibyo. Nejo nubunini kwa rukumbwira. Ukajya hasi kugiye ngo ngiwe gose Devani ngo mbabarira ngo amafaranga gawe ngo nzakagwa kwa gatanu. Jiji gose kiri marembo. Uri kureba ibintu uri kunkorera. Uzi n'ikindi je kwihangana byanje birananiye n'izina ry'Imana. Kwihangana kwanje birangiriya. Nyine wowe reka nze nkubwire sibyo. Umbwire iki? Reka tworoshye ibintu. Nta magambo gifitanye nawe. Ejo saa sita umva se nyine ejo saa sita uzafata amafaranga yawe. Sana mvana mu bino bintu. Umva. Gera vuba tu caca kasavu buru gusakuza mu. Wakoroshye ibintu. Ndavuze ngo vanamo. Basoroshye ibintu. Ndavuze vanamo. Oroshye ibintu mwana. Vanamo vuba sai urukuyigegereshe bece. Nyanya. Muherembere sana nizi nkweto. Vanamo vuba. Muherembere. Nyanya. Muherembere. Siba ujye wishura wa muherembere. Urabizi? Ntabwo nakagombye kuba ndi hano. Ndigendenge. Bebe nawe ntabwo wabinka. Ngeze nawe gukura inkweto, dore ko usigaye wambaye ibintu bankoreye. Akangaka ni akantu gatoya kabaye nyine nta bintu byadanje. Reba igihe nicariye hano ndi kuganira nawe. Reba basi n'ibintu baba bankoreye basi nta nubwo wanashyiramo imiyaga pe. Imiyaga y'ibikise ujya urya iby'abandi kuzabyishyura. Ukumva? Mwe nafashe nicaye hano nakujya no kureba abandi. Basi se nayo wari ufite ngo yanguze basi. Nafite umwanya wo kureba sorry. Ubwo se ninge akagombye kuyakugusana akagombye. Wambabariye. Please baby please. Please. Nyine babibona nyine. Please. Nzakugirira afiyese. Nzakujyana. Asira kuba hejuru y'ibintu byawe kuba karambesha gusa. Wambabariye rego. Kuyame nunanyegera. Baby wambabariye. Nunanyegera. Baby please. Ndakubwira Please baby. Urukumva. Ati jende. Nzakujyana. Neri seseme gusa. Wanzi kumbabariye. Mubabarire. Wambabariye. We kutambabarire. Wambabariye. Yunambwiza ukuri basise nkana bimenye. Asore. Ubwo siri kwiriza ibicabo ngaho. Kundana ni nko kundana ni. Asore. Cyakoze n'undi munsi. Nomero zanjye kwita nzishira blacklist ku buryo n'ikindi gihe tuzongera kwirgunesha umutwe. Okay. Urazi n'ikindi. Utanyandiriza gakeshi. Wani byangwe mpagaze none urangizwa ni. None ndabona wambaye imyenda wayikuyemo. Ashuru kumbona kuntu mpagaze se. Ntabwo bazongera kuvuga ngo uteretwa n'agahungu kibwa. Abonye? None uyu munsi wambaye neza da. Ubundi kubita amafoni imanukira. Ibintu byanjye ugacafu. Ngubu namanuka muri za mirongo nguri nibagize ari bitsuranga karabo kabengera n'ubutoya ndeba disinkubitsi banga n'utundi ngo nukabo barenza kubera kuko bangikanya nzabigwanya ako umnago nuko wangwamo ariko baburetse warunu utanyagiriza gakece zutuntu magaze wowe umutsi none nago One tugucangira nabacangindira agakubwira. Okay. I can give you money, but if you want me to go to show me what I want. But if you cannot go to show me, can I go no matter? Kuzana iby'ibisipa ngo mata. Subwo namenye uri kuvuga ibiki wavuga ikinyarwanda. I cannot speak in Rwanda. I'm not Rwandan. I'm Ugandan. I told you that I'm coming from Uganda. Do you know the country is the Uganda? Do you listen it?
ntangaga abantu bo kurwa barandesha Okay, wavuga ikinyarwanda Uganda. Do you know Uganda? Uganda uri umunyarwanda No, I'm Ugandan. I'm Ugandan boy. cyubwo sawa rero ngo mbwire mu kinyarwanda niba utabishoboye nabwo kandi ugenda Okay, let's it. So, I'm working on this price. As I told you that I'm new for this the price. I want the guest house. Wapi namaze no kubwira papa akimara kubona naguze ibyambo nese mubwira ati rero papa ibintu by'inkwano byo kugera gukaraga kaya kademu ubyihoreye ahubwo nibo bazadupasa inkwano sushona ndashona ahubwo ngo mu waruke ngera ufate we ndureba ubu ngubu n'ibintu byo kukwibwirisha ngo mpobera ukajya gutinda mu marira hari igihe uzabona nipashije ibyapfa ngahita nigurukira sushona ahubwo tugende hari n'ibintu by'ibikene nawe mfite tugende ku gasoko ngutema uzana gufaka man Please, I try again. sinakubwira mu rugo ntago bacanginga ariko wajya gucanginga iwanyu purizi ibaga mu nzu kandi ntago ngiye go kugucangingira ku muhanda hari ahantu bacanginga kuri purizi batanga amafaranga purizi muriro barawuguraga mani mujye murabimenya wara wose sinukwaje ngo ngacanginga Okay, let me told you. I'm coming from the Uganda. I'm here. I am new for this locality. So, I want you go to show me where. ko suri mu bikimani wambwira ikinyarwanda mwacha mukagenda Okay, do you know hotel? Hotel. Do you know hotel? none wajya muri hotel hano ni muri hotel Okay, can you go to show me? I can pay you. I can give you money. If you want to go to show me, I can pay you. But if you want, umva rero aho bigeze mara ukunjya mu matwi mani okay. kunjya mu matwi Let I let you. cyambere yuko icyo nakubashe cyo ansubije nakubashe waje gukora iki ntago wabimbwiye Okay, I told you that. waje gucanginga sino No, kugereza hano mu not to charge. I'm not to charging my phone is the phone. none ibyo bya purizo byo rukumbwira ni iby'ibiki Okay. I told you that when you go to show me where I want to go to. nani vuga mu kinyarwanda mwani Okay, I can give you money, but if you want to go to show me, oya ntago numvishije nguvuze ngo I can give you money. amafaranga Yes, money. inoti nyine amafaranga Money. If you want to go to show me where I want, I can give you money. nyine vuga mu kinyarwanda amafaranga gakoze uragafite Mu Kiswahili makuta. oya mbwire mu kinyarwanda ngo amafaranga ngura yafite I have money. I can give you when you go to show me where I want to. Man, rero nkwereke ntago undi mwana sitwira ndabizi yumva ngiyigisha umvasi wareka nkakuzanira umuntu akakwereka ibyo uri gushaka Can you try to speak in English? Do you want to stay here? we hicara hanga uwo bugumye hanga handebe umuntu hano mu gikari arakugeza ku cyo wifuza urumva Okay, go. But you don't wait. What the fuck are these again, man? The people they are here, they cannot speak in English. What? Okay, but Rema wait to see. But if she rate her 1 minute, I cannot go. Hey, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Adolf. Adolf. Yes. Can you know to speak in English? It's English I know. Hey, you know? Yes. Okay, kandi namwe mujye muravuga ku by'umuntu ari kumva rero umuntu kumva and my name is the Junior Edric. Yes. I'm coming from Uganda. Uganda. So Okay. I'm here to founding where. ni wakajura ambwira mwamwe utagera ku by'amafaranga Bagiye mu kumbwira ngo giturutse mu Uganda buretse tugiye kukiza amafaranga we. Oh, so tell me, continue. Okay, I told you that I'm here for this day quality. Yes. So I want the guest tumbwira house. batavuga amafaranga ukambereza Do you know guest house? Yes, I know. Okay, can you go to show me? And that is your home. Yes, this is my home. That is your home is a beautiful. Yes, that's beautiful. I like it. This the portal. Because my father is the rich. Hey, is a rich. Yes. Oh, okay. I think your father can give the job. Mbari kumbwira ngo turutse mu Uganda. Ariko unone ngo ngiye kumyereka inzu yararara. Tugiye kukiza amafaranga.
amafaranga ntabwo ndemera kukijyanayo kitamaye ku mafaranga wakinwe ino nimugera ku by'ibiciro ubwira ayo bari kukubwira. let us continue so Okay, tell me what he tell you. She tell you. she's telling me my father is go in the job. Hey, he got me job. Yes. Okay. Let's. Mbwira aho mugeze. So I take the time. I take the long time I stay here. So I'm tired. Okay. As I told you that I'm coming from Uganda. I take long way Nawe ujura twiri ibyo bari kukubwira. to come on here. So please, I can pay you money you want. I want What money you pay me? You pay me. I want you go to show me the guest house. Yes, that's how or hotel. Yes, hotel. Okay. I can give you money if you want to go to show me where you can go to sleep. Ingo murajyana mye. Yes, continue. Okay, I think I'm tired to do it now. Let's continue. No problem here. Okay, do you know the Uganda? Yes, Uganda, you know. You know? Yes. Okay. Later I'm going to show you. No question. Yes, I'm listening. Okay, as I told you that I'm tired, Yes, let you go, you show me. but the you give hotel. me the money. I can pay you. You have Momo? Yes, I have. Okay, let's Come go. and go. My number phone, you know. You. Okay.